a la muntanya, anem a la muntanya, anem a la muntanya. On anem? A la muntanya? Molt bé. On vas tu? Bon dia al dematí. Ja sóc a la muntanya. I aquí és on ens casarem. Who's to say what's impossible, but they forgot. This world keeps spinning with each new day. I can feel You say hello. changing everything. Hola. And there's a surface reflection, but in some ways they remain the This same. is Lindsay, this is Alex's mom, this is Bill, this is Alex's dad. Hola. There's no stopping curiosity. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance to Mother Nature's song. I don't want this feeling to go away. Woo! So soft. Who's to say I can't do everything that I can try? And as I roll along, I begin to find things aren't always just what they seem. I wanna turn the Here's my step. Estem a la muntanya i estem menjant pícnics aquí en el riu. Picnic. Sandwich. Uns entrepans. És molt bo. Ai, que... This world keeps spinning and there's no time to wait. És molt bonic. Well, it all keeps spinning, spinning round and round and upside down. Who's to say what's impossible and can't be found? I don't want this feeling to go away. 2 for 3. 2 por 3. 2 por 3. 3 de 4. Please don't go away. 3 de 5. Dale, Please don't go away. We're getting very good. Hem trobat una cosa. Anem. Where do you wanna go? Anem a menjar. Anem a menjar. Doncs hem trobat un fotògraf, oi? Sí. Un photographer Sí? que ens farà fotos el dia del casament. És un noi que treballa amb l'Àlex, Sí? Un altre editor. sí, i que també fa fotos. I ens... Perdó. Això, un senyor amb unes peres. Escrivim peres. I ens farà fotos i ens ho farà ben baratet, perquè això és molt carat. It's very expensive en Kiskan. Sí? Veus aquí, que ens cindrigues. I ja està. What do we have to buy? Vegetables. Doncs això, que esteu ben informats, ja Say tenim... this is Surveyor Publix. Això és Publix. És el súper. I ara només ens queda parlar amb el pastor. El pastor de les ovelles. The pastor. Ah, sí. Vull dir. I la germana de l'Àlex, que ja la coneixereu, em pentinarà aquests cabells que porto. I pasteles? sí, també fa pastissos, però em pentinarà. I em I maquillarà. I sí. I em maquillarà, també. Your sister Logan. She's gonna do my hair. Ah, molt bé. I Jo també. estaré molt bonica. I l'Àlex també serà molt bonic. Oi? Sí, yes. Sí.
I ja està, unes flors. Kettle chips. Los chips millores. Millors. Les millors patates. Les millors patates. I aquests són maple bacon. Explica. Són gordes. L'Àlex que va cap al bici. El bici. Sí, bici. Easy. Sí, jo sempre penso en la Cristina Figueres, que li agraden molt les patates fregides. Fritos. Yo soy el frito bandito. Uau. I vinga, aquí, tallem la connexió.